ubuso ubani yini esukukhuluma lokho ulimi uyabona ulimi ukuthi namandla kangakanani ngolimi ingubo yakhe ibeyimbi futhi indlela yakho ngayo ngathi nje yihashi livushuzela mina ngimazi ukuthi unjani nje lo muntu indlela angayithandi ngakhona ungathi sitimela nje singaqondanga phambili yini ekhuluma lokho ulimi ulimi bazana namathule uyazi khona imizo ongangenelwana ngenxa yolimi akukhuliswana nje mawuthi ubuza nabangani ulimi amen kuthiwa liyayigabisa uyazi ngakulinda ulimi ungene nje la endlini lithi yazi bengithi umthetho wakho uzana into engcono sekufike wena ngithi uzokhuluma into engcono ukhuluma into esingayizwa nje uyabona indlela edelela ngakhona ulimi lona futhi masebonakele ngivalelwe imvula lapha ePitoli manje angazi ukuthi ngingakhoselapha bathi ukhona usibanibani lapho jikela ku strato usibanibani akhumbula ulimi ukuthi lathi akamncengena kumncenga yena luthi ulimi selimbamba nqi akasakwazi ukuya lapho uyazi mangabona umuntu ehamba edle emgqonyeni umbuzo ukuthi udlelana emgqonyeni uhlala la ngungichazela uyazi ukuthi udliswa ulimi lwakhe wahamba ekhaya edelelile wathi nangizonda nina mama usikhosane ngalibona kudala futhi kwanele kwafuma nathatha into zakhe nizinja nina esemila egate bese bembuza eDorobha bethi ifana lami ukuphi ekhaya baba ethi ngwaseMamelodi esehamba eGensuze ngwaseMamelodi yini mfana wami ushisa oplastic ngicontsisela omunye ngoplastic sothi umlilo ebusuku ekhaya abangifuni momuzi iqinisa unamanga ulimo lomqosha kubo amen abanye badivorcile abadivorciswanga into eningi babanga nje ulimi mina nguncengi phela njengoba usuthisha njengenxa yami mhla ngafika nento zami babe ngenzela yonke into angugananga silamba thina kithi usuwenza ngathi sasilamba ngizogana wena sasingalamba thina kanti awushadiswa indlala yini wawugana umuntu obumganisa ukulamba yini ngoba ungamganelanga indlala omgana ngoba umthanda ngenxa yolimi ibona indoda ithi ayisek-right sengithuke ngokwenene angemkhukhwini ngoyifunela umuntu nje ongeke angithuke kusasa aphume emshadweni bahlebe ngaye emsebenzini bathi njengoba umbone unese phakeme ngake imcoshile indoda ihamba nengane yasemkhukhwini inkinga ulimi uyazi ukuthi khona abantu abanganako ukudla nje ngenxa yolimi noma uthi uyazama uthenga amazambane uthi hayi ashipha amaphakethe 70 rand ngathatha amabili ngo140 lawa kamakhelwane ukhumbula ukuthi wathi akakudla ukudla kweyichaka yena awusakwazi kumphathela usujika ubuyele emuva ucabanga umzana ukuthi bengizomthengela uthayi ngenxa yokuthi wathi intambo zayinkomo lezoyibophayo mina ngiyabaza abantu abadelela ngolimi omunye wakwangimela nje emhlanganweni eDandi wathi Ntanda usukhuluphele manje kathi hawu wathi uzacile wena kathi hayi ngiyabonga mase ngikhuluphele wathi usukhuluphele uyabonakala nehlathi uzacile wadlula lapho wangagcina lapho kuthe sokuphuza iti wathi uyaliphuza iti nebisi kathi yebo ngiyaliphuza ngitshela ngiphoxa enkonzweni khabona ukuthi ulimi lunamandla ulimi ngaqedela abangani ungabi namuntu ozwana naye ngenxa nje yolimi kuthiwa leyigabisa wakhulelwa umntwana sekumele athandazelwe ngazobizwa woza nceko wakusashiya ukuthi manje ngisacile woza nceko sothandazela umntwana nangu uyagula ngegama lika Jesu ngabona ngathi hayi ulimi liyedelelwe yezwa kwadlula lo nyaka sabuya emhlabeni kulowo ngangihambana nomfowethu sesiyadlula ke ngemoto ngipaka imoto nawu usunemoto kusho ukuthi kwakuthiwe mina ngeke ngibe nayo imoto ulimi kusho ukuthi kade ngihlanganyelwe emhlanganweni ngixoxwa ukuthi ayikho into angaba nayo ngavaneka ngafika ngento enkulu ngihlele esitshele ngingemoto kathi ithi ngichaza ukuthi akuseyamba ngaze bangiloye ngathi hayi ngiyibolekile ngaze bangiloye entambama belwa nami ngathi akusine yami imoto ngihambe ngifune yami ngisayitholi
athi hayi ngibolekile wathi unamanga uyibolekanga sizwile lapho kulezi zinto zokuxhumana ukuthi usunemoto nginecala nje olimini niyalibona ulimi uyazi ulimi lingakwenza ugcina ungakholwanga ulimi ithi anginandaba nalento anginandaba nayo mina anginandaba nje nalento lento ingangisiza ngani usontelana uyamazi uNkulunkulu uma wakhe sewuke wahlangana inaye udade boNkulunkulu uyamazi khabo uNkulunkulu uyazi ukuthi kukuphi kusho ulimi yazi nasekhula lapho sibhedlela sengingene neBhayibheli lami ethi kuma wakho wema lo yamfundisi nangu lo mncanyanyana omude azongibeka izandla mase ngingena ngibona ukuthi awulimi ulivalele ngaphakathi namhlanje aliphumi alikwenzi lokwedelela ehlale likusho namhlanje ucela ukubeka izandla ulimi lamkhuba ngake ngahlala kwamuntu wangixosha wathi kushaya ufont ambama fundisa ungasekho la ekhaya angihlalisa abefundisi la kusona endlini yabefundisi ngiyaqashisa la ngoba unayo imali beka impahla emgwaqweni hey ngathwala ke sikhosana ngithatha into zami beka emgwaqweni ngoba uthema ngayikhipha uzokhiya adle konke ngabeka ke emgwaqweni sengitanta ke nestrati ngifuna la ngizohlala khona Nkosi Jesu ngenzela umusa ngahlala kwababa ngazo omunye umuzi wakwaZuma ngaya khona ngabatshela wathi baba khona hayi woze nempahla uzohlala la ekhaya yahamba ke iminyaka ngithi phela mawubona umuntu ehlupheka ucabanga ukuthi uyozafa ehlupheka yahamba ke iminyaka inkosi yangithi thuthu usengibona ke kuzinto zokuxhumana lezi uzwa lolu daba useyafona ngithi angifone Nkosi yami nami ngilungise lapha ukuthi ngakuphatha kabi uhlala ngithi hayi ungakhathazeki kwakuyicebo nje likaNkulunkulu ukuthi ngiphume kwakho kwangekho inkinga kodwa ngiyabona ukuthi ulicixoswa umzalo wami Umzalo nithi glory to Jesus ngimuzwe noma sethandaza ebusuku esho ngezilimi likha makhakha sika shuka makhaya hayi wenzi khona lapho ngotshisa ngithi hawu madoda kodwa ngikho lo muntu lona kosho ukuthi hayi sengiqoshile kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiyafunda ukuthi ulimi luyingozi alibonga igama lenkosi kadala ufunde baba uSikhosana kodwa balolimi verse 3 uma sifaka amatomu verse 6 okay sorry Nkosi kanjalo ke nolimi lungumlilo phakathi kwezitho zomzimba ulimi lugcwele ukonakala luya ungqolisa wonke umzimba luthungela konke ukuphila bese lona lubabelwa isihoko cabanga nje lona ulimi maseliqedwe kuyenza yonke lento uyazi ngithi ngikhalela abantu ngithi bengamkhonzanga uNkulunkulu bedeleliswa inyama yazi umuntu mayengafuna ukholwa edelela ngelinda ngathi ngishumele kwesinye isikole uyibanga emakhaya ukuthi ngesikoleni kungaba njengokusuka la mhlambe ke siyemona la kufanele ukuthi ngiyofika khona esikoleni manje ngithi esengishiya la sethi komunye uthisha manje awufundiswe esikoleni yebo khululeka kuzongena omunye la osithatha ngeBM usibeka wathi nje wasethi ngicelela nomfundisi wathi umfundisi lo wathi yebo wathi lalela kumtshela gibele kuJesu wena gibela sesikoleni ngingasala ke nami ngigibela kuJesu bahamba ke ngamoto bona baya esikoleni ngasala ke ngimini ngabona ukuthi ulimi uledelela ekhabisana uyazi inyama mayidelela ikhuluma yonke into eyithandayo bahamba ke baya esikoleni sengiyaqathuza ngenya khona ngizofika late hayi ngofika ke thisho omkhulu wakhipha imoto uthi ngijinye ngolando ngalanga useyangiduduza ke lapho ngingamtshela ngithi hayi ungakhathazeki uyazi kwadlula amasontshwana ngazi noma amathathu noma u4 ngibona isiqumbi sabantu sidla inyama sihlele esibayeni ngithi mina kwenye ingane lapha kwenziwani uthi kuyagezwa kushona ubaba wakhona ngithi leya moto emhlophe eBM kabani lapha kulomuzi uthi uyena kumnikazi wayo olele no wangidlula wathi angogibela kuJesu nangi amathuneni la esequmbe khona ngathi angeke udeleliswe kwenyama udelela ungazi ukuthi uyahamba kusasa amen uyabona ludelela ulimi lusho yonke into kanti uzoba ungcwatshiwe kusasa uyibhekele phezulu sekuphelile ingakho lithi iBhayibheli siliqaphele ulimi siqapheleni bazalwane ulimi
hey yazi umuntu mayiseqedile ukuyigabisa ukuthi babhlungu kanjani mase uhlangana naye sesenkingeni sengathi ungamsiza kodwa usathana athi hayi khumbula ukuthi wenzani kodwa kwale kona ukuthi wakhuluma ngolimi lwakhe wathi akancenge umuntu yena khona intombi yakithi enye eyayilotsholwa wathi ubhuti wayithu ngoba uyayazi ukuthi ikhulumela safuthi wathi nabeqedwe ukuloba thatha naka amalobo lakho uyigcinele wayigcinela ngoba uyamazi ukuthi uzokhuluma emva kwalokho yasikhulumile yathi umshado wami ngifuna ukwenza besezingeni hayi njengoba sibani wangathi umshado osikhotheni ngifuna umshado osezingeni mina yashaya amakhekhe itafula netafula sasidla uzuphinde usika la kuleli tafula ohleli kulikhekhe hayi leli liphezulu leli la utsephu nakhona luthi utsephu uthi kodwa mathi umshado wenkunzi malanga lo akusiwo abantu kazana wathatha nje inyangana ngazi noma ezisithupha eneshadile wayesedlula ngestrata umkhwenyana edlula ngesinye ngale ngoba akekho umuntu ongambonisa ulimi lwakhe luthi ungcono lithi ulimi lwakhe ungcono kodwa lithi iBhayibheli lithumelana esihogweni luthumelana esihogweni abanye basha nje bekhona emakhaya ngenxa yolimi noma efuna Nkosi yami ukahamba lapha estradini angithi into emenzanga kwazi ukukhululeka indlela futhi lento ibamba kakhulu abelesifazana indlela beba yiyo uma enemali ube futhi ekathi abe ibhaluni manje ayisekho imali usekapopole la efuna ukuphuma aqala wena ubheke abekho inganda akunamuntu inganda ufuna ukuphuma la esitaladini ahamba akuhambeki amazwi akhe ayambopha amkhuleka endlini ngakho siqapheleni ulimi uyazi nje ulimi uma likhululekile uyazi uzophila mina ngiyangifika kwamuntu ngizoshumela nala ngisazohlala nje mama uSikhosana mangizoshumela mina nginginike nje ilumo ekseni nenza idobo ngidla idobo uma emini nidlela uphuthu namasi ngidla uphuthu namasi uma nipheka iklabishi ungayikhathazi nje ukuthenga inyama ngiyayidlela iklabishi nophuthu uma ngibona ngingenela ekitchen ngibona ukuthi nami ngiyabona ngamehlo amkusela utamatisi omthatha ingane zesikoleni ngithatha ushukela ngigoqoze ngidle nephalishi ngimemezelela ivangeli la kule ndawo kungonakala ilutho ngoba ulimi ludalelana ingozi ungakwazi nje ukuhlala kwamuntu samgcina kanjani Nkosi wathi akalidli uphuthu udla irice manje ngoba sinayo imali erice umgcina kanjani yini bazalwane ulimi ukukholwa kudinga usoke ulimi lwakho ulukhuze mina ngiyakubuza umuntu asebhilidini ethi mina ngithi hayi musukuthi wena yakala lento oyishoyo ngoba kusasa sokubuza thini sithi sholo wathi mina ngasakwazi kuzulimi ulimi uyabona ukuthi kubaleka kanjani ukuphila akubali umzimba wonke kubalwa indawana encane ngiyangithi kubantu mina ngifisa ngathi manje ngibhabhadisa ungakhamisa uthi khona sokubhabhadisa nolimi lolu uthelwa amanzi masifaka emanzini ngoba yilo lolu likhulumisana indaba abanye bacova abanye abazwani masumbuza ukuthi uyithathe le ndaba uthi nami kwathiwa ngisho nalomuntu uyambuza ukuthi ngezwe ngalo na wayithatha aphinda ngezwe ngalo wayithatha ngalo akekho umnikazi wayo amen lonke ulimi lwalabantu selingcolile lungcoliswa umuntu oyedwa nje wathi ngiyaxoxela ngatshela umuntu nami kuthiwe ngatshela umuntu anengitsheleni bazalo makuthi ungatshela umuntu usukumtshelela noyedwa ngatshela umunye naye uthi wena ungatshela umuntu angithi wena umtshelela noyedwa waphela kuthi ungatsheli umuntu angithi le ndaba bekutshelwa wena wedwa kwathi ungatsheli umuntu usumtshelela nomunye waphela manje nixoxa ngami nixoxe ngami naqeda usumtshelelani komunye waphela ufuna nixoxe ngami ngeze izitsha mase niqeda ukukhuluma ngegama lami nivale setshelelwani komunye waphela manje nidla igama lomuntu kezani izitsha phela mase niqedile nikline kahle nivale nikungaboni umuntu uthathe nikhuluma ngomuntu phelele lapho seyiyapi komunye ngiyakutshela njalo ungatsheli umuntu tshela wena wedwa ngoba ngiyakuthemba nawe uzotshela ubaba lokhuza baba umoyo ngiyakutshela le ndaba nami ngizwile ungatsheli umuntu nawe uzotshela uSikhosana ngiyakutshela ungatsheli umuntu isukaphi iqalela la isuka khona isihamba ibanga elide kodwa kuthiwa ungatshelwa uyalibona ulimi ukhohlakala kwalo
alikwazi ukuthula. Ingakho-ke lithi iBhayibheli khuza ulimi lwakho, bamba ulimi lwakho njengembongolo ibanjwa ngamatomu. Hawu bazalwane, kube ngiyakwazi ukushumayela intshumayelo enkulu bengizoyishumayela, kodwa nje ngixoxa kona lokho okulula. Ikona thina kusilekelele. Uyazi ngenhlanhla mina ngingena umuntu othanda ngisho amakomiti nezikhundla. Umuntu nje othanda ukuyikhonsela. Ngenhlanhla uyobona mama uSikhosana mawuzivakashela nginaso isitulo sami njengomfundisi. Ngihlalela nje nabantu bonke. Mina nginayo inkosikazi omama umfundisi. Cha, mina nje nginonkosikazi wami, hayi mama umfundisi. Phela uma umfundisi uvamisa uba nedimoni. Uma umfundisi umuntu nje onedimoni lakhe. Uma ningabingelelanga yena. Hey, ngiyakutshela ngeviki elizayo. Angakushayisa ngehlombe mayidlula la. Senixabene. Mayeqala nje biza abantu abangakhuluma enkonzweni akakubali ngoba umbingeleli. Ayikho imali oyisakwakhe, awumbhakeli makhekhe. Ngakho ayikho into angayikhuluma ngawe. Uma umfundisi ke loyo. Hayi, ngifuna nje abantwana bakaNkulunkulu abawu7 beze ngaphambili. Woza mama usibanibani Nkosi yami. Uthisha lapho kulesa sikole mshayeleni izandla. Woza mama unesi ke lozosukuma manje. Iphoyisa leli. Ubala abangani bakhe. Ngamtshela nje sogala kungisize njengoba umama umfundisi ngoba ngeke ngikwazi ukuphila noma umfundisi. Uma umfundisi unedimoni namhlanje uyajabula kusasa ushintshile akakhuluma isimuntu. Ngalela ngikudule mawuthi uyangena uthi uze kwakhe mawungeyona itype yakhe akahlali nawe kosofa. Khuluma usheshe ntombi balangixakekile khona izinto engibhizi ngazo. Uthi hayi nje mabe ngizothi ngithi athi siyabonga sengamtshela ubaba ungagoduka. Kungena umngani wakhe wena uphuma kungena umngani wakhe. Hawu ntombi usukhona woza ngena qala la uyawadla ngawenza ama status uzokulunga kuona. Hamba kahle wena sokubona inkosi sokulungisela indaba yakho. Kwamama umfundisi ke lapho. Bangena babe njalo abantu bakhona. Kodwa ngathi inkosi ngisize nje ngingahlali noma umfundisi. Nomfundisi nginjalo nedimoni lakhe. Ngithanda ukuphila nje kuba umntwana kaNkuluNkulu. Yilokho kungisizile ukuphila nawo wonke umuntu. Angibonke igama lenkosi. Kodwa siqapheleni ini bazalwane. Uyazi ulimi ngendlela olusikhohlakala ngakhona. Lukhulumisa into ngathi masubuza ungayiphenduli. Umngamo wahlangana nomunye ubaba wathi ingane izalwe emzini wami ngoDisemba. Manje ke sebehlangana nayo uqhubisa isuke ezitolo akabelethanga ngoDisemba. Bathi ke hawu wena kanti usakhulelwe uthi ubelethile ngoDisemba. Lona wayesho le ndaba masahlangana nayo ushayiswa yigcobo ngoba uzohlangana nalomuntu ubelethile nange ngabelethile nesisa singaka ezohlangana naye washintsha direction kanti uyambona uthi webaba ngihlangane noSibanibani kwadinga shintsha indlela ngoba indlela eza ngayo izakimi ulimi yabona ulimi olugada indaweni yiki iBhayibheli lithi ingcosana yamazwi aphuma emlonyeni anele asheshe uphendule. Abanye bathi hayi akabulawa impela akabulawa uyimpela umthakathi akabulawa ngamazwi wakhe mase kufika amaphoyisa athi ubani owathi uyathakatha. Mama bathi yaphuma la kulomuzi indaba umama wakhona naye yathi ngayizwa ngoSibanibani bathi kodwa kithi yafika nawe yini ulimi ufuna ukuqashela ngicela uqedele sithandazi verse 7. Ngokuba lonke uhlobo lwesilwane nolwezinyoni nolwezilwane ezihucuzelayo zonke zithanjiswa futhi zathanjiswa ngabantu. Amen. Kepha akukho umuntu kubantu onamandla okulithambisa ulimi. Akekho nje kubantu ongazama ukuthi abe udokotela welimi. Yazi ngenhlanhla nginokuzwa kuthiwa khona udokotela wamathambo, khona udokotela wesibindi, khona udokotela wabantwana ngithi khona uma ukhona wolimi. Hayi bazalwana akekho obhizi nolimi olamlana nolimi. Uphethe ulimi ababomletha kimi ngoba uphethe ulimi lo. Angaze nje ngizwe kuthiwa khona udokotela wolimi. Kodwa kuthiwa akekho umuntu ongalithambisa ulimi. Akekho. Ngicela uqedela mina. Lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo uthiwa nje liyayaluzwa lesihlungu uyazi ulimi licabile likhandisana amacebo nami ngangabanjwa abazalwane nami ikhande wona amacebe ngalo ulimi kwenye indawo manje selungibambisile kulimi lami sekuthiwa nje ngqi
angithi izolo uthe wena sengifuna ukubeka esinye isitori sabeke kulimi salongibambisile ngoba ulimi lukushiya njengosathane nje sowuhlelo obala uthi ngqi sewubanjiwe ngoba likhulumisa lo sasusubhekeleni lo ingozi ngoba ngasho into ezinkulu emva kwalokho libantu nangu inxa yolimi 9 ngalokho sibonga uNkulunkulu sibonga inkosi ubaba nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nangolimi kuyaqalekiswa wena sengathi ingane ungayizala ifile wena ungayizala ifile ingane yakho wena ngikufisela uzala ingane efile wena sibanibani ngathi ungayokuthola ukuthi uyazi ke ngenhlanhla uNkulunkulu vana kubhansele wena ngalento athi uyibhansela umuntu naye sifika la kwakho lento athi uyisho kumuntu ukuthi ngathi ngenzeka kuyena ivana yenzeke kwakho umzukulu ayizala ingane ayizala ingakhulumi vana ayizala ingakhulumi umzukulu uyibona la kwakho ayikhulumi yo uzala ingulube wena uzala ingulube omunye ukuthiwa wayethi mayefakaza athi hey bantu akwethu asizala ife bethina kanti ingane ezincane engaka zakhe ayizalayo usho kulabo abanengane ezikhulile kwathiwa mlindeni zizokhula naye sizoyibona zakhula zahamba lapha athi akuhambi khona ingane sisicela ukuthandazela une-BP bethi akuyona i-BP ulimi lwakho wathi zizala ifebe nawe usuyizele uyazizwa ukuthi zinjani ifebe uma uyizele neyigebengu uma uyizele uyayibona ukuthi kubanjani weyicelela uyaligada ulimi ozophila bomuntu alibonke amane nkosi gada ulimi hayi ukuthi ugada nje kuphela uthi awuyidli inyama amadlozi abanye babhilithe ngalokho kubantu inyama amadlozi ayenze lutho futhi ayikho into emnandi njengenyama ayibhala ukuthi eyobani le into ehlukile lithi iBhayibheli singayihlanganeli imicimbi noma inhlangano engambiza uNkulunkulu esimkhonzayo phela sehluka ngalokho kodwa nje ukuthi udlena kusho ukuthi indaba ukuthi uphila njani ukugangiseke wone yonke into bese uyalimala kodwa qaphela ingozi yempilo yakho uzoba right. Mina ngangibona enkantolo lapha into ayisho bayakukhumbuza ngangaba na 4 years ngihamba enkantolo kulonyaka bangikhumbuza kulonyaka ukuthi angithi wena wathi bangilandela ama record bayidlala ngathi akhumbula amagama ami angithi phela enkantolo suku ukhanda amaqhinga ozophuma ngawo waphekwa wathulula nayiboshwa mawufika lapha kuze sicebisa bathene enkantolo ngithi bathi dlalela ke ngabusasho ngalendlela phuma ngale mhla ngifika enkantolo sengifika ngayedwa bekho labantu yathi inkantolo angithi wena wathi ngomhla kabani kade ngikusho ngodwa mdlaleleni awungakuzwa ukukhala lapha ukukhuluma iphimbola ngathi hey ulimi lunamanga buka sengibanjiwe sekufuna ngikhande amasha amaqhinga amangithi hayi ngangaqondile ukusho lokho akuzwakalanga kahle ukhona into engazwakalanga kahle usho ikhona into engazwakalanga ngosho usho ukuthini mawuthi ayizwakalanga angithi ushilo nje amen ushilo izwakele uthi awufuni hayi bengaqondile ukuthi angifuni mina bengisho ukuthi angaya late alibonga abalekhosi ukhuzwani bazalwane ulimi iyona nto ke njengoba uyibona umhlaba ubona uphithizela unje udalwe ulimi luqeda abantu abanye bafica sebekhala ukuthi angifuna ukumbona othi yabuza ukuthi kwenzakala lokukapha ngembazweni into ayikhuluma ngolimi kodwa mama kholo ezoba right kumele aqaphele ulimi sizokholwa ke emva kwalokho sesingakuthatha ke siyokubhafatisa masukwazi ukukhuzula imangithi sesingaye emanzini amaningi sithi sombaphathisa hayi lo wena umbaphathiso lo waseziyoni yona ubaphathisa phela nami ngawubhaphathiswa lo waseziyoni lo uthi mawubhaphathisa umuntu uthatha umntwana ongaka umbamba uthi cophoza amanzi ekomshini umbhale isiphambano samanzi la ukuthi 1+1 siyakubhaphathisa egameni likayise nelendodana nelikamoya ocebileyo bese kuthi usebhaphathisa usho ukuthi washawa ngesiphambano samanzi la esiphongweni mina ngisho lo bhalwe eBhayibhelini umbhaphathiso lithi uma umuntu ekholwa angeniswe emanzini amaningi futhi ngenhlanhla kathini run fountain asibhaphathisane ephuli sikufaka emfuleni nje ubone uhamba nje nawe ukuthi hayi nankoko umfula ngenhlanhla uyakhanya ungacosha imali phansi sikufake khona sokubhaphathisa silahla lensilo nayo leyo kuhamba ukhuluma ngamagama abantu ngoba lithi iBhayibheli umzimba omdala kumele ungcwatshwe kuzala umuntu onempilo entsha
mina ngangiyosindiswa abazalwane bese ngisonto eZayoni sabanga into eyodwa nesonto likaMama wami sasibanga impilo ephilwa uMama wami ekhaya ithi mama awungitshela yini ngoba wena uyathukana kodwa ngolesini wena uphatha inkosi athi hey wena mana lapho nje imakhona lapho nje ungaziqhubeke kakhulu athi mayesegqoka ivathi mawuthuthuwe mama athi yazi ngabe ngiyakhuluma ukuba ngagqoki manje nomntwana uyangiphazamisa ngithi mama ubanjwe nje zidwedwe idwedwe nje sikubambile ungakwazi ukukhuluma idwedwe ngoba ziblue ngoba ziyellow ngithi hayi mama khuluma lento uyibeke lapha sikwazi ukukhuluma athi ngiyedwa mangikhubekisi sangiqokile manje ngekonzweni ngithi inkolo egqokela idwedwe iyinkinga uyabona ukuthi uyikholwa masugqoka idwedwe kuphela mawungayigqokanga wena obizimbi iqhudela emgwaqweni woza ngisabi umuntu mina ngaqhathwa emntombini bami mina ungangideleli ngithi mama wami hayi mama mfana ukiyeke ukuphathisa ngeke ngizwe ngawe wena mfana ngeke ngizwe ngawe ngithi manje asifunda iBhayibheli kodwa kwaya ke salifunda kwaze kwafika la khona ebona athi wena mfundisi wena uyagadana ngithi ngigadana iBhayibheli lakhe ligadana akusimini yilona elibuza ukuthi yilo ulimi lokukhuluma lolu alibonke ngama lenkosi ni iBhayibheli lakhe libuza ukuthi indlela yokukhuluma yini leyo ukhuluma ngayo kubantu indlela right yini nakwenye indawo ngathi ngiyoshumayela angithi ke mina ngisiye lo mfundisi ophelezelwa inqumbi yabantu ohamba nabantu abamgadayo ngingena nje neBhayibheli lami ngithi nje isitulo ngihlale phansi sengithi ngiyaxhawula ke komunye ubaba ngithi ngilethe isandla akangixhawuli wayiqoqela ibhanji lakhe nje wathi wabuka phambili angithi izikhulu zinezitulo zazo kuthiwa ke sesizobiza umfundisi ozoshumayela manje ke lo muntu kaNkuluNkulu akasukunyiswa uzozisukumela yena akadingi nokuthi simphathele iBhayibheli wangiqalaza naye saqalaza naye sibeke umshumayeli naye kade uthi ngimlekelele sibeke umshumayeli kungakho uma sebecimezile ngase ngiyasukuma kashumayela uma ngiqeda ukushumayela wabuya wangibamba isandla kade awubheke umuntu ngesikhathi ngihlela kade ngiqale bona ukuthi angifanele ngoba angihlale ezitulweni ezikwenkulu kodwa impilo bazalwane siphila iyona emeli ikhulume ngoJesu kithi noma thina singakhuluma kodwa iyona kubaleke kakhulu ukuthi ikhulume ukwedlula thina alibonke ngama lenkosi siyabonga bazalwane yilokho besikuzela ukuzoletha nje izwi laNkuluNkulu ukuzokhuza futhi siyamkhona uNkulunkulu sazosinika ithiwa sisazobuya sikhosana mina nje ngisemsebenzini hayi mina ngifuna time emsebenzini okushumayela angizami itoho njengabanye abangizothi hayi ngumfundisi ngesonto komsombuluko ngamlungu mina nje ngifull time ekushumayeleni engangibuza ukuthi ngidlani ngidla uJesu alibonke ngama lenkosi wangathi ngiyembethe iqhokeka mama uSikhosana kodwa nje ngisemsebenzini full time ukushumayela ngeke uzwe nangalodi langa noma sengihleli la kwakho ngithi usethe uNkulunkulu ucela nengibusise ngo500 hayi angikhuthuza abantu mina ngiyashumayela iyona nto nje ngihambe ngikhuza abantu noma singangena la kamakho ngithi asiyothandaza khona nakhona ngofika ngifunda ivesana elula nje nakhona uJesu uthi nina nonke nithanda ukuze emva kwakhe emlandeleni zideleni ngishumayela lokho nje ngeke ungizwe sengishintsha ngithi la ngizokhipha amadimoni kuyomusi njengoba ngizokhipha amadimoni ngicela kubekwe indisho omnikelo la sengizokhipha amadimoni niwunikelele la madimoni kuzahambe akhona amadimoni adinga umnikelo hawu sonke ngabe siyanikela phela ukuze amadimoni ahambe nabahlanyelwa zingane nabanezingane ezibhemayo eziphuza ngabe sebanikela hamba amadimoni akudinge emnikelo kudinga umthandazo umuntu mayezothandaza akathandaza uma ezokhuthuza nje asho ukuthi sengilo sengizonikhuthuza ke sokuyisikhathi sokunikhuthuza bekani indisho nginikhuthuzeke awubize kumnikelo okukhuthuza ukuthi lona ke ubizwa ngokuthi uqhaqha izibopho zamadimoni yabona so nje ngambonga uNkulunkulu kushumayela ivangeli nginokuthula ngishumela ngize ngihambele ngedwa ke mama uSikhosana ke ngihambe ngize ngimkhumbula udalo wami ngile emazweni ngoba angiyona indoda ehamba ibhucabhuca njengalamadoda athi angaba sendaweni usenentombi la sekhona intombazanyana lokuthi ngisase kumfundisi amen nangiye ngale roomini ngingakutshela ngithi mama uSikhosana kuze ingane zakho
angona nje ujakalasi angona ujakalasi ukuthi siphatha nje sekufika amantombazana apha amadoda endawo futhi inkosikazi ngeke ngiyibuze ukuthi ukanini ethi cha ngani ngithi wayibulala noma yashona iphi indoda yakho ngoba ngifuna ukwazi ngingaze ngijwayelane nawe kanti uzoqhubha lento oyijwayele kuthiwa nje sekumfundisi ke la esekhona ngaze ngithi ngihamba la endaweni bese kukhulunywa kuthiwa nje naye umfundisi ugcile udlule kuye ngiyabuza nje uphila impilweni mawungahlangananga noJesu yamukela uJesu ngoba yiyo lento ekukhipha kwakho lokhu uzongincoma kulokuthi nje ngenza kahle uhlula ukuncoma umuzi wakho lapha phela mina ngiyangikuze bazalwane angimthandi kabi umakoti othi mayifika emzini wakhe elekethi kumnyeni wakhe hawu kuba kuntanda uNkulunkulu wami lo yamfundisi kaNkulunkulu hayi baba izilaleli indoda uthi uzothina unkosikazi ithi hayi kodwa Nkosi uyamuntu kaNkulunkulu izimangala indoda ukuthi ngiyamedlula uyangedlula sekusele nje ithi wawungagani ngani yena ngoba lokubhiza ungomana naye la emzini wami kwanele nje uthi awusidlile izwi likaNkulunkulu eshumayela umuntu kaNkulunkulu mawuzola ukuncoma indoda yomuntu yozithini indoda yakho ithi ujola naye mosofela yiyo lento lenzulo ungaqedi hawu baba untanda ntambama uyafona nisembhedeni baba ngithi angikuthinte nceda uNkulunkulu hawu baba angiyazi into engaka Nkosi yami ibuke nje indoda uthi ngihlole lo mhlola muntu akezi ngani untanda ukuzothatha lo muntu wakhe la kwami ngoba silele untanda siyagqoka untanda siyadla untanda siyoza vele nala eplatini wophela qaqedwa njengaye ngithi iyeke lento kusendlela yokuphila uyochitheka lo mshado uthi kunamadimoni ngicela umthandazo akunamadimoni hlukana nje nami umuntu ofuna ngitusa umngami nawe tusa umngami ngiyangitshela laba phekela abafundisa inkukhu hlukana lophekela amadoda abantu inkukhu wena uyeke yakho ngawuphekela indoda yakhe inkukhu uphekela amadoda abantu ayinemfazi inona indoda ihamba idle emzini yabantu esabafike nje kukhishwa inkukhu iyafika indoda lekho abayithelela amazambane nesobho yona namangqina kade kudla umfundisi wahlupha umfica sikhosana etafuleni dotsi indwange etafula chitheke ishebe uthi ngithintithi doti udoti lo gcwele etafuleni bengithi ngithithitha wona nkosikazi akadlini kwakhe lo ngoba uma ezodlala akeze nomkakhe ngamfica nomkami bobabili bafunani uzomthandazela ngengakho umthandazo onjani loyo futhi akahambi nomkakhe mezothandaza thintithi itafula lele nenkukhu ulibhekise phezulu indwangu bathelwe yisobho baphephisane sebemanzi isobho phephisani bengisusa udoti usutshela lo gano wena usutshela ukuthi wena ahlukana namadoda abantu lokho uzowaphakela ukudla kwami wawufuna ukugana umfundisi wawungayengani kokugana umfundisi umfundisi mayefuna ukuzala nami akangilinde ngibe khona nangangena ngena udokotela manje udokotela uthi angime eminyango ngithi ngime kanjani eminyango uthi hayi isigulu umkakho akusiwena ngithi hey wena lo muntu othi uyagula lapho ngiyamazi man uhlala lapha kwami mawusuthi ngangeni usho ukuthini mase sifika ngithi udokotela phela laba banamadimoni mayevalelene nomkamuntu imkhuba yakhe yamvuka manje mina ngizobukela lapho ukuthi benzani ubhotozi sisuke hambisa lokho kwakugijima lapha eswini ngifuna ukubona ukuthi wenzani uthi angime eminyango ngithi mina ngime eminyango hayi msudlala ngami wena ngitshelwe enye indoda ngomkami ukuthi angisale eminyango kisale nje bheke ngothi ngiyangena mangena ngabo saqeda sahamba sobabili ubethi kanjalo manje ngibona ngifile come inside ngoba uyazi athi angime eminyango mina ngeke ngitshelwe enye indoda ngomkami ukuthi lime eminyango hoyi manje ke nendoda engapheli kwakufuna ngalokubuza ukuthi wena ndoda yini inkingi uyalunywa inenyaweni ikufi ingxaki yakho ngoba uhlala lapha kwakho njalo mangibuye emsebenzini ukufica la awufiki mangikhona kodwa njalo ngifica mase ngifike bese uyavalelisa usuyahamba yini lekuletha la uyalunywa enyaweni kusiza uma yalunywa zinyawo bekiya ineshisayo uzomthoba inyawo lezi ezilumayo zivuthe khona ngeze ukwazi ukuhamba ahlale ekhaya funa umsizi ngoba ugulela zinyawo zimahambisa kakhulu uthoba inyawo ngeayineshisayo akwazi ukuhlala ekhaya ahlale ke bambuza ukuthi awusazula ukuthi ngiphethwe zinyawo bangishisa inyawo ngoba akahlaliseka ngithi siyabonga bazalwane ngavala prince siyambonga uNkulunkulu